Ина бародарои рӯз 29 май. 29 май рӯз. 29 ина бол лой омадеса. Ина иш қоқ шида гивад ина. Иш қоқай. Ай болай мебина бол лой маг омадеса ина. Якнин нами чиқила монда, нигакне чиқи мондеса. Хушро омадеса. Яка сояша дана чиқилда бумад. Фон чади. Инами дина шав инами территорияда набуда милой. Ҳозами 6:01 то ҳозира амиқа омада уже. Дина мои так гузаштем та ина дарахт омада буда намитабад. Лой наомада сайда иҷа. Ина тангиш и қоқ шидаги пеш омада гивад қоқ шида ина бовай болош омадеса. Ина милой. Дарахт ҳома качида биса шикастеса ина. Ина иҷо як хушрӯи ободе буд ки ина лой то ина ҷара омада иҷи ҳама кам. Ин баландӣ ҳамаш лоя ина миёб. Ҳайса хамидеса ина. Ёш нав хамидеса иса. Ина столборо нав шинонда гирдана. Баъди лой қоқ шидан шинондия нӯз бо омадеса мумкин бо ёрам чапа кина. Лой болошта мешид гашта оз бо ина лое ки бо диами шав омада шави 28-29. Намиҷа
Хонара нав сар кардан стройкаша. Навабоюша часпон дадана. Киям хе борон шида. Лой омада ай дирни кӯҳ, ай дири дара.